UMLA Kanongpo constituency uba mayoral bonds aim mentakesngi kashi tarik unaitung arhajar arpusau ulalet banyak kendu yu menteri rangba kajela ukonrat sangma ban bud din bat ban pentikena ban la ban penkloino ekakam hakabayade bat kasurok nongpo umden bat sonapur habakren shekilat pathai kubor UMLA Kanongpo uloong bakum unong mikmat undang yai beteng ban bud din yakani kakam ula pentibru banaka benta ka first phase kaba arpo kilometer nanong po umden ladap penmang sanpo arklur daka Ministry of Donor ya kendu ya menteri rangba jong kajela gitu ni di kontrak ke sama ban budin halal kowe ni gimat tiba kongsan bah haga bede bat ka surok nongpo umden syar sonapur kowe ni gimat tiba jela bro kowe ni lai ya jadi identiti ya kita katok ni tayo ni ladan kani kita gamat ke balas Islam bana kalian jong aku menung mikmat macam lah song thai ban budin ya kani bat keladon ha final stage bat kumba lalong haji ni biski keladep langsung ban tanpa jong sung sai sisit ya baru ki ba ki balai di kersan ki simen baru ki balai don ke bentang kram ban ai men sim ban kam ban ulong ban medagas ban budin susu ban penstet ya kani kam layu alat ban ya kendu ya chief minister na unta ban pentikna bangin la ban penkloy ya kani kam na department yo kludi aku pede bat ka upgradation ya ke surok nanong po haumden first part ke arpo kilometer ya ke ba 8 mang lamba NEC lembaga Ministry of Donor mat halor jong kani ka don kam yang aku MLA bangan budin na ka por sa por mangi sutu gidon sibun tendi di surok ki ba don kam ki ba don on priority dan ni top priority ki surok kala unde sa jain de hill sa west kasir sa south garo hill sa west garo hill sa riboy perta terta berkani ka surok nongpo umden ru bade ko wei na ki makongsan ndrei haga perthei dan gejingnya kedi gejingnya kanan mangi omo kadon kam yang aku menikmat dengan budin tagadau dari sing ngalai kendu ni na kebenta ban pentikna mana planning kende haga top priority list kende po NEC na NEC terter po Ministry of Donor banyo ya kejing menjur banyo yang penmang tengka kum balamang kata kalong san puar klur kendai kuprala kandri wajar na gwanta gani ka fast part kini arko kilometer kemudian intermediate lane nanupo somden margata mo oi pi benne kajingai budin na ko sa ko bat na sutu biang balada ngimla ban budin ni bagi dang don sipun ki surok ki budon kam po gajela ke gani ar budi ko weini ki budon kam ka ba na yolan untuk sing ban budin ban pentikna terter unta sya NEC unta pembek na ko unta mana planning kende haga top priority list bandage po NEC na NEC terter po Ministry of Donor banyo ya kejing menjur banyo yang jeng penmang tengka kum balamang kata kalong san puar klur kendai kuprala kandri wajar na gwanta gani ka fast part kini arko kilometer kemudian intermediate lane nanupo somden margata mo oi pi benne kajingai budin na ko sa ko bat na sutu biang balada ngimla ban budin ni bagi dang don sipun ki surok ki budon kam po gajela ke gani ar budi ko weini ki budon kam ka ba na yolan untuk sing ban budin ban pentikna terter unta sya NEC unta pembek na ko benta ban pentikna ba sanction po jo Ministry of Donor yo kloi kat bala nang jing to jo pa ba na kalian jong menteri rangba wadon burom lai ke jingkular ke baskem akaba ke sistem kia ngomong ipi ki surok ame genia ki ba kuat banyak priority sudah ki ban kam sudah ki surok tende ke kun ke jingpudin juga kalau penong ada top priority pangila banyak ke surok na daka jing mentoy ba tapi respon kalau positif ba nas dokumen kum nong nikmat abang yo respon ba